back to the ministry gifts. Ia vi ia le li ia tele mai tatou mata upu me alofa mo ngaluenga. And we've been speaking about the ministry or the example of Jesus Christ. Ai wo ia sina taimi tatou tala noa I le faio Yesu ma faataita inga. How many know that Jesus is our perfect example and we can always look to him? So fita tatou sila fio Yesu o yo tatou faataita inga sili e taula von tatou wa ai te. So let's look at John chapter 5. This is the way that Jesus did ministry. Sila la le ane lima o le wala le o ia ngalue ina ile vala. You know, John chapter 5, Jesus said, I do what I see. I do what I see. Ele mta upu le o so noi va pe Yesu o te faia na o mea o te va ai ai. You know, that's what we're supposed to do. We're supposed to do what we see in the Word. Amen. O le mea fulina tau tatou faia, tau no tatou faia na o mea o lo tatou va ai lana upu. You know, John chapter 5, verse 19. Ele ane limas fulmaleiva fo upu. Says here, Jesus said, most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do, for whatever he does, whatever the Father does, the Son also does in like manner. Ona fetalai tu leo Yesu ya te ila tau fape atu e moni. O te fai atu ya te oto, ele mo fai ela tali ona fai o se mea, na o ia lava, a o mea na te va ai atu il te mao faia, o mea fo i o faia e ia, o lo faia fo ia lava mea ele atali. The Father, amen. The Father is a supernatural being. O le tama o io le mea faaleanganga. So our ministry should be marked by the supernatural. O tatou ngaluenga foi po tatou e kalesia po le valaaunga e valaau e tatou e tauna faia faaleanganga pe fa supernatural. Amen. Verse 20, it says, the Father loves the Son and shows him all things that he himself does. And he will show you greater works than these that you may marvel. Fai upe luas fulu a waulo o lofa le te mai le atali o faali mai foi ia te ia mea umalava e faia e faali mai foi e ia te ia ngaluenga sirisili ia ngaluenga ina ia o tau wofo ai. Amen. Amen. So how do we see things, you know, spiritually? How do we see what God wants us to do? E fa feo no tatou wa ai I mea faaleanga, e fa feo no tatou wa ai atu I mea e finangalo le atu e tau tatou fai. Again, Jesus is our perfect example. Let's go to Mark chapter 1. Ma ko mo mua tatou o Yesu o ia o le tatou faataita inga sili. I'm talking about I'm talking about having the supernatural as normal. O lo utau mawhai e tala noa atu I le avea leo o mea wha supernatural po o mea wha ale anganga po o mea wha ale langi o se mea e mahasani ai I tātou. You know, there's a price to pay for the anointing. And ai awa nei ngalo ia I tātou e iei le tau e te tau on tātou tutongi ina ia o tātou maua I whaunga lea. And that, you know, God never puts the anointing on discount or on sale. Ai le mawhai e le tua ona tu ule whaunga fui le pie fōlinga meo se mea whaatau atu. So if we want to have the anointing, a fresh touch in our lives, a tātou mana o lai iei le pai fōu lea po le whaunga fōu lea le tua I o tātou ola. we have to be willing to pay the price. E mana o miona iei le nau ta inga ia I tātou e tongi tau. Or I like to say, pray the price. Pray the price. Pe mwhai ona uwha apea atu ia e te talo ina le tauna, te talo ina ia maua le tauna. Did you find Mark chapter 1, verse 35? Ma reko mua e lima fo yupu. It says, in the morning, in the morning, he arose a long while before daylight, and he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. E ma reko mua fo yupu tolu lima o le tae au wala po ai o ia. O na ulu fafole o ia mamali watu I le mea tu ufua, ma te talo ai. So time in his presence is how we're going to begin to see what he has for us to do. Olo e sila lai ai le taimi o Yesu, ma e ma o ina I tātou I le mea te tau no tātou whaia. You know,
this, I believe Jesus checked in with the Father every day, and he got the orders or the assignment for that day. O te tari tonu lava, o mea e whaia i Yesu, o le siaki lona tamā, po le ale fi me fina ngalo e tau na whaia i le aso ma le aso, ma o tari tonu foi, e maua i Yesu le fi au lea. You know, when people have visions, very often they're in prayer. A whai ai ai se whaalinga po se visiona tu mai stangata, o le mea masani a lau te whaia, o le toanga le talo. We see in Acts chapter 9, verses 11 and 12, O lo tatou maua i le ngaluenga e iwa whai upu sifuru tasi ma sifuru lua. Acts chapter 9, verse 11 and 12, it said, the Lord said to Ananias, who was praying, Ona whetalai mai leo le li ia te ia, ina tu ia ilunga, o Anania lea, ina alu i le ala o lona ingo sao. he saw a vision of a man. He saw a vision of Paul, and he was assigned to go and pray for him and get him filled with the Holy Ghost. Po suma lua whai mai na ia i loa le whaalinga o Paulo, ona ia alu le talo iai. You know, in Acts chapter 10, it says Peter was on the rooftop praying at the third hour. E le mta upula se fulu o lo whai mai, o lo o ile tula e tolu, o lo no foi lunga Peteru matalo. And he fell into a trance, and he saw something supernatural that affected his life and ministry. Ona vea le taimi o le anganga whai mai ona ia i loa leo se mea wha le anganga po se mea supernatural, nga ke le e le afianga o le lei o lana misiona polo na walaanga. Now we can see ourselves in the Word. You know, Jesus saw himself in the Scriptures. E mawhai ona tātou maua pe i loa atu tātou I tonu o le upo le atu e whaapei whi ona maua I Yesu lona tūlanga I le fionga le ali. And we can begin to see things in our heart concerning what God's will is for our life and ministry. A e loa la o te tonu o le fionga le atu, on whaingo fiele ona e loa matalia mea mai loa nganga, ma e loa ai le te leo le mea o lo mana o le atu e te oe whai tonu lona wala au. Amen. Let's go to John Amen. chapter 12. John chapter 12 Ioanes fulma lua. and verse 49. You know, this is the Jesus method of ministry. Amen. Ioanes fulua whai upo fasu ma le iwa. You know, we know Jesus went about teaching and preaching and healing. Mantua le mea tātou tala noa I o mea ne e tolo Yesu e whai o le launga o le whai a onga ma le whaamalolo. And now we see that Jesus is doing what he sees. You know, Jesus is doing what he sees the Father doing. Alo o tātou wa ai mo tātou I loa whai mai Yesu na o mea lava na te wa ai lonta mai whai na te whaia. And then in verse here, John chapter 12, verse 49, E le Ioane la es fululua whaiva. he says, I have not spoken of my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. Wa o te le tau tala fua na o au. A o le tamaa ua awina mai au. Na ia tu mai le polo inga ia te au I mea o te whai atu ai. Ma mea o te tau tala atu ai. And I know that his command is everlasting life. Therefore, whatever I say, just as the Father told me, so I speak it. E le whai upo e limas fulu o I loa fo I o lana polo inga o le ola e whaavavau lea o le nei o mea o te tau tala atu ai whaapea ona whetalai mai ai le tamai te au whaapea ona o tau tala atu ai. Amen. Amen. You know, that's the second secret to Jesus' ministry. He said what he heard. Ole mea lilo le na le lei le ngaluenga Yesu pol misiona Yesu na o mea lava na te whaalongo I na te tautalaina. You know, God makes it simple. Do what you see, say what you hear. E ser whaingo fio le awalan whai le atua. Whai le mea oro e wa ai atu o lae na te whaia, tautala le mea te whaalongo atu, lae na te saunoa mai ai. You know, and these simple things will lead us into a supernatural ministry. O mea whaino fia la nei e teita ina I tātou pe talaina le whai tutoa mo I tātou I mea wha supernatural. You know, there is how do I say it? There's a connection between spiritual gifts and gifts of the Spirit. E ai le fisota inga o mea alofa wha le anganga
I mea alofa nei o ana o ina iai tātou. And I don't know if you've had, teaching yet in your school on the gifts of the Spirit. O te lei lopo o mana o ina i tātou I mea alofa le anganga. But whether you have or you haven't, we're just going to review them quickly. Pe ua o ina la o e pele ia o ina ia le a whai isina tātou wa ai ia I mea lea. I'm going to remember 1 Corinthians chapter 12. Mantua le Momokorinitos fumalua. Most people that have been around the Bible, when they hear that, they immediately think of the gifts of the Spirit. Te le lau tangata e whaitau tu spa ia e olo latu whaitau le mea leo. Na mawhau la ia leo mea alofa ia le anganga. So how do we operate in the gifts of the Spirit? Well, E whape whea o na whaanga ioi ia mea alofa le anganga. 1 Corinthians 12 and verse 6, I believe it is, 6 or 7. Yes, it's verse 7. It says, the manifestation or the gifts of the Spirit are given to each man to profit for all. I le whaiupu e fitu o le koinito le momos fulua. I ufo ina ta itasi I tangata whaalinga o le anganga e ao ngā ai. And then it says there are different, to one is given the word of wisdom through the Spirit, another the word of knowledge through the same Spirit. Haiupu e valu, a wau fo ina mai le tasi le upo le poto I le anganga, e le tasi le upo le malamalama e tusa ma le anganga e tasi. And Amen. then it says another is given faith by the same Spirit, another healings by the same Spirit, Mai e le tasi le tā ofi tonu e le anganga e le tasi, e le tasi o mea alofa e whamalolo I mai e le anganga e tasi. and then finally to another the working of miracles, another prophecy, another discerning of spirits, another different types of tongues, to another the interpretation of tongues. E le whaiupu fulu e le tasi na te whaia vāvenga, e le tasi o le perfeta, e le tasi o suenga o nganga, e le tasi ngangana ese, e le tasi o le whaamtalanga o ngangana. And, with the exception of tongues and interpretation, which is a sign of the new covenant, Ai vava ai e le talieina o mea nei o le tautala ngangana ma le whaamtalaina, e le whiangainga, e le whaafowina o le whiangainga, po le whiangainga fau. yeah, except for that one, Jesus operated in 7 of the 9 gifts of the Spirit. E se mai la mai le lua le na, a o le si fitu o le iwa o mea alofa le anganga, o le fitu na nganga yo ipe na ngā lua I le taimi a toa na ia Yesu. So there is a connection between these two topics. E iai la so ta inga o banta upune e lua o mea alofa le anganga, mea alofa ngā luenga. The fivefold ministry should have the 9 gifts of the Spirit operating in their ministry. O fisala nei e 5, e te tau lava o nā o fia ai pe whaangaina pe ngā lue I te tonu, ia mea alofa nei e iwa le anganga. And we'll see specifically which gifts go with which offices. Ai o le antato wa ai e fo I whaamai o I o le po o whea I le mea alofa, e te tau o na o whaatasi ma le mea alofa a le ngā luenga, o whea mea alofa le anganga, e tau na o whaatasi mea alofa ngā luenga. But generally, there's 3 gifts that say something, 3 gifts that reveal something, and 3 gifts that do something. Ai vava ai lai vai no mea alofa nei e vai tolu mea alofa e tautalangia se mea, tolu mea alofa la tau te va aia pe ilo se mea, e tolu foi mea alofa la tau te whaatinoina pe whaia se mea. Yeah, so what we're looking for is, of those 9, which ones pertain to our specific office? O lo tatou vava ai, le la tatou vava ai, I le iwa na mea alofa po o whea o le iwa na e te tau na o whaatasi ma le ofisa lea o ofisa nei e 5. So let's start talking about the apostles and prophets ministry. Tatou noa lai I ofisa nei o l'apostolo ma le perfeta. You say, Brother Harold, you have a very long introduction. Almost half the class time you spent introducing the subject.
Vai ona va pe mai ole la me wo umi e la forsanga le ko kia afa le senga o faila forsanga. No, but we're going to spend enough time on each one that you'll understand. So praise God. O te pole le la fa la fofo tu tatu tai mi ofisa ta itasi ina ia maua uma me uma taunda to maua. So I've been around in things of the ministry for over 30 years. Ia pe ova male tolus fulu tau sanga ia o ngalue ngale tua. And one thing I've seen is that people like to give themselves titles. A tasi mea o te fia o loa I au iai I lo poto masani ngalue ina o ngalue ngale tua. To tele o tangata e fia e whaatofi ina la tau pe maua I la tau ngi taito sponi tofi. They like to be, maybe have a business card, and on their business card they say, I am prophet so-and-so. Pe e ingi lako card foi ngai e fasi pepa pisinisi foi nai tu se lunga la to no ia o au o le perfetta taula ia le o ngoa. So one time I was in Africa, and I was speaking at this church for the first time. It was in Nairobi. Ia le vaenga o Africa no ia ile la to e kalesia. No la unga ile. And so there was the pastor there. He introduced me to my interpreter for the service. He was going to interpret in Swahili. Yon tango leo fai fe au fa iloa au ile na fa liu. O fa liu leo le a ia fa liuina la unga. So I said, "Oh, nice to meet you," And so the pastor introduced him and said, "This is Apostle Benjamin." Ona fai mai la ia leo le fai fe au ia ole faliliu le suafa ia apostolo Beniamina. He was about 25 years old. He wasn't married, just kind of a young man, slender, tall. Ia le tangata matua na losu 5 tau sanga ia tau mistama. Apostle. Apostolo. So we started, I started ministering and he started interpreting. Ia na mata leo no ulaunga ia mafaliliu ia le apostolo le. And I noticed that the apostle was having a difficult time finding the scriptures that I was talking about. Ana o maua e fainga tai le apostolo ona su etusia o tu spaia lo tal no atu ai. Not like Lassie. He's very good. Amen. Praise God. But this apostle didn't even know the word. Even this apostle didn't even know the word of God. So just because you call yourself something doesn't mean you really are that. One time when I was younger, my mother, she had a can of corn in the cabinet. Yeah, but that corn, it was the label fell off. I guess it was in the cabinet so long that the label fell off, and there was just the can, the silver can there. Ole apala ayono le umi na itono le tapoti nga pa u ese ai longa le popo longa pepa foi le ka ai ala u ka akia ya nga le apa. And I didn't know what was in the can because it didn't have a label on it. Okay, lola pole ale me ala itono le apa. Onga ole ai se lepo. So I took it out. I thought it was corn, and I opened it up, but it was really peas, green peas. Ia no tanga ia lea ave ese le tapuni matala fa pea o se apasanga malo va ai atu ia le apapi. And that's how it is sometimes with apostles and prophets. They put a label on it, but that's not what's in the can. Ole tele o taimi e fa pena ia tangata o ta ua ila to apostolo perfetta o taimi nei wala ko ku ia le leipo le apostolo mal perfetta ia ila to a kakala e se a mela ia te tolu.
So let's see what the Bible says is a true apostle and what's a true prophet. Amen. Ia e tātou sila la, po le ase saunoanga le atua i lana upu i le mea e o le apostolo ma le perfeta. Amen. Amen. So let's go to Ephesians chapter 2. So ela tusi le Efeso e lua, Ephesians chapter 2 and verse 20. Efeso e lua foi upu e lua sefulu. It's talking about the household. It says, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. O loo ua tina e ilunga o le whaavae o le au apostolo, a toa ma le au perfeta, o le maatuli manu o Yesu ke riso lava lea. You know, a foundational work is a work that's often unseen. O le ngaluenga whaavae, po le ngaluenga tiae, o le ngaluenga lea e sea va aia pe pito iluma pe iloa. You know, years ago when I was working in construction and we were building apartment buildings in Phoenix, Arizona. Ia ile intelo tausanga e waalo I Phoenix, Arizona, o sa o whaingaluenga ile fausiena o fale vo ia apartment. Yeah, and I was working with the electrical contractor. Ia na o whaingaluenga la ile vaenga ie whaiele tise. So we were working in the foundation, and we had to put all of the wire, or well, actually the piping that the wire would go in, we had to put it all into the foundation. Ia no whaatulanga leo mātou paipai alo I tonu ia waia e tise ia I lalo le whaavai. We had to prepare the foundation before anything could be built. E mana o mio na mātou saunia pe tāpena ina le whainga le whaavai, a ele I whaia lava seisi mea o le whale ilunga. So we spent weeks and days, we were looking at the blueprint. Ia e whaalu vai aso maaso, mātou te wawa ai ile awivi po le ata o le whale lea. So like we knew that right here was going to be a wall, and there had to be, all the electrical had to come up that wall. E tau na mātou I loa o le vaenga o le whaavai lea o le a whaua ilunga le pui po le wall, e tau lao na a waia mō li e kaunga sau ilunga I totono o le wall po le pui. So we had to prepare the foundation so that what was going to be built on top of it would be able to be built. Amen. E ta mātou te saunia la le whaavai, ona e fua o le leo le whaavai, e mawhai ona whau I ona lunga le mea te tau ona whau. So we were electrical contractors, there was plumbing contractors, there was other contractors that were also working on the foundation. Elena o mātou la, e fu ile sia vaenga, o lo o mātou ngalulu e whaatasi I le tau whai lunga le whaavai lea. And then one day the truck, the cement truck, the truck with the concrete came to where we were working. Ona o ia ile sia aso wa saulo li sima le mea o lo o mātou ngalulu e ai. And the concrete was poured over the top of our work. All of our work was covered with concrete. Ona saulo le loli sima, ua sa al sima I lunga uma o mātou ngaluenga I enta pena. And that's how it is a lot when you work on foundational things. It gets covered up and nobody ever sees all the work you did under there. O whaila mātou ngaluenga I lalo le whaavai, e iei le taimi e kawa ina I le whaavai, whapenga umala ngaluenga e whai le whaavai, e le iloa. E taimi e sa uli ngaluenga makawa umai. Amen. I can tell you today, there's apostles and prophets all over the world doing a work that nobody sees. O te mana o te sila fia o iai apostolo ma perfeta I le lalolangi, o lātou ngalue ina ngaluenga le atua, e le ai masesi o iloa. A true apostle is seldom seen and even less appreciated. Please. I said apostles are seldom seen and not appreciated. Ia le tele o apostolo, ele on tangata o iloa, a ele o talia ina fo I pele o anganga whawhetaia I lato ngaluenga I toa tele. It involves doing something new. It's bringing
something new being built. O le apostolo la o latou au maia po latou fausia se mea fau. You know, in the 1980s in Sweden, everyone liked to call themselves an apostle or a prophet. I le tasiiva tolu sefulu i le atunuu leo Sweden to telo tangata fie tau i latou profeta ma apostolo. Nobody wanted to be known as a pastor or a teacher, you know. That was too common. Ai le sisi e fia I loa o io se fai au pos fai a o ngalanga o mea kakele mea tango fie mea na. You know, that's why we have this class, so you will appreciate all the gifts. Amen. Ala ta ua na fai o tatou mta upu nei ina ia e nganga whaafetai ai mea alofa lava o au mai e le tua. Amen. Let's go to Ephesians chapter 3 So e lau tusi a Efeso e tolu. and verses 4 and 5. Fese e tolu fai upo e whaama le lima. So Paul is saying, he said, when you read, you may understand my knowledge of the mystery of Christ. Fese e tolu fai upo e whaama le lima pe a fai tau lia e mawhai ai o tou ona I loa ai lo loto mataala I le upu ia keriso sa lilo. Which is in other ages was not made known to the sons of men, but now is revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets. Sa le whaeloa atu I nisi tupulanga o le whanaunga tangata pe whaapei ona whaali mai nei e le anganga I ana apostolo pa ia maana perfecta pa ia. And here he tells us what that mystery is, that the Gentiles would become fellow heirs in the same body with the Jews and partake of the promises in Christ through the gospel. Whai upo e ono ia avea nu ese masuli whaatasi matino e tasi ma ia tofusia whaatasi I lana sa fola mai ona o keriso I le tala lei. Amen. So Paul understood that God was taking the Jews and the Gentiles and putting them into one in Christ. O lo mala Paulo I le au mai e le atua o tangata anu ese ma tangata iutaia ma tuu whaatasi I le tasi ia keriso. There's no longer two but one. Amen. E le oto e lua a o tasi. There isn't the Jewish body of Christ and the non-Jewish body of Christ. E le oto iai se tino keriso whaale iutaia po se tino keriso le iutaia. Amen. We're one in Christ. Amen. O tasi tato ia keriso. Amen. Amen. So Paul understood this, but there was another mystery revealed to him, and that mystery is called the church. O silfia la e Paulo ia le mea nei, a olo o iai fo ilisi mea whaalilo na whaalia pena tatalaina mo Paulo. E taula o le kalesia po le lotu. That the Son of God would have a bride, that he would be eternally joined to the church. Ina ia mawhai e le alo o le atua ona iai lana mana mea po lana po iai lana mana mea e mawhai ona la tu whaatasi ei o le lotu lea. You know, Lassie told me that he got married in, was it 2013? Yes, 2013. You don't want to... Ia na matal noa ma le uso lea whai mai na whai poi luasu tolu. He's a very humble guy, you know that. So, Ia lava le li. Amen. So, you know, everyone is excited when they're going to get married. And, you know, the Lord is excited to have us. Amen. E se le fia vo I leo le loto tangata pe a whai poipo nei malonto lua. Whapena le fia o le loto le atua pe a mauala na mawhtanga mala po lana wha poiponga ma oi ma. Amen. Yes, even now, even so, come Lord Jesus. Amen. Yo oi le fio mai ai Yesu. So what about these apostles and prophets? I like to say it this way, they get to see heaven's blueprint. They get to see what God is planning to do. Peila o apostolon perfecta nei, e mawhai ona lato I loa atu le mea na blueprint po le whaawivi ina o le mea lai fina ngalo le atua e whai. Things are like God opens up the plan to them and says, okay, here's what I want to do. Pe whaali e le atua o le fufuanga leo o le mea lo timna e whai. You know, so any ministry that has an apostolic calling is going to see the big plan of God.
So se misiona lava la po so se kalesia po so se ngaluenga yaile mea lea o le au vivi leo o yaile mea lofa fa apostolo e mawhai ona la to ilo atu le au vivi tele leo fuanga le tua. And apostles and prophets have like a different role when they see the plan. O le profeta la mala apostolo ese o la matawhai o ipe a whaalia ila ua fuanga lea. You know, one of them is going to speak it out and the other is going to walk it out. O leisi la tasi e tautalangia le fuanga a o leisi tasi e savalia le fuanga. Amen. Amen. Let's look at 1 Corinthians 3:10. This is important. Momoko ni te tolu foi upos fulu. It says, according to the grace that was given me as a wise master builder, I've laid the foundation and others build on it. Let each one take heed how he builds. E tusa male alofa o le tuana fo ina mai a te au. Pei o le au tuo tu pei o se au tuo tu funga e poto na o tu ule whaavae o le tasi foi o lo o atiae a ia taito a tasi ma whae tete pe whape fea ona atiae. You know, God's a builder. Amen. Amen. O le tua o ia o le whauwhali. And if you're going to work for him, you're going to be building something. You're going to be building the kingdom of God. Ai a whai e tu inatu e te ngalue mo ia e te tau ona ia te oele anganga whau. Amen. Let's look at Galatians 1. Let's look at Galatians 1. So e lau tusi le kalatia mua. Galatians 1:11 and 12. Kalatia mua sfultasi sfulua fo yupu. It said, this was, I make known to you, brethren, that the gospel was preached to me is not according to men. But neither I received it from men, nor taught it from men, but it came by revelation of Jesus Christ. Le au soe o te whailo atu ia te otou e le whatatawina I tangata le tala lei sa tala ina atu e au. A wā e le I maua lea e au mai se tangata, e le ia oa o ina I fo I au, wana o le whaalinga I Yesu Keriso na o maua ai. You know, Amen. the apostles and prophets are going to have revelation, and it's always in line with God's word. O profeta la apostolo o le ala to maua ina petalia ina al whaalinga le e te tau ona lainga tutusa lei ma le fionga le atua. But they're going to see things you don't see. They're going to know things you don't know. O le am whai ona lato wa ai mea e te lewa ai, o le am whai ona lato I loa mea e tātou te le loa. So we have to give place to them. You know, this is about leadership. E mawhai la ona tātou tu ua sea wanoa pe tala se whai tutoa mo I lato, o le mea le nei o lo tala noa I tūlanga whaataitai. Amen. To recognize them and support them and participate in the works that they're doing. E tau ona tātou I loa atu lo lato ngā luenga, ma mea e mawhai ona lato whaia. You see, these type of ministries, they affect other ministries. Let's go to 2 Peter chapter 3 and verse 2. O fisa nei e mawhai ona a fia ai, pe au fia ai pe te lelo na influence ai a me e tātou te whaia. So elau tusi le lua pe te retolu. We could say they connect, or they make teams out of groups of other ministers. E whai ona whai atu wha pe e mawhai ona kongeki maisi au na le atua, pe whai whai ona ngā lulue wha atasi maisi au na le atua. You know, this Bible school, you know, it's an apostolic work. Ia fo ia o ngā tuspa ia o ina inga luenga wha apostolo. It affects other ministers. Myself as a teacher, other pastors have come and participated in this work that's being done. E te lele a fianga le lei e a fia ia isi tangata ia, e whaina a fia ia o a whaia onga, whai whiona a fia i lis tangata o whai whia. And so 2 Peter 3:2, it says that you may be mindful of the words that were spoken by the holy prophets and of the commandments of us, the apostles of the Lord, of your Lord and Savior. Whai upo e lua, ina ia o tau mana tuai upuna mua I whai mai ai le au perfecta pa ia ma le polo inga mātou apostolo a le li o le whaaola lea. You know, and then the fourth point here is apostles are very concerned about doctrine, right doctrine.
o apostolo la esele nau o latou loto ina ia sa'o le o onga po le mataupu silisili. If you've ever read Acts 15, there was a very important decision made by the apostles in Acts 15. I le mataupu lasfulima o le tosiagaluega o loo te lē le tāu o le faiʻuga po o le filifiliga na fai ai ia lau apostolo. You know, they made a decision that the new believers, the Gentiles, did not have to be circumcised and keep all the Jewish customs. Na faila ia o latou tala o tangata whaolaina fou ia e leo tangata iutaia, po tangata onu ese e leo o leo whaolaina matali ina Yesu e leo tangata iutaia, whai mai e le a whaina ia i latou, pe a whai a e le peritomeina i latou, ma whai atu maanga whai iutaia. Amen. You know, because going back to our building example, if we deviate from the plan, the building is going to go crooked. Tātou whoinge i le tātou whataitainga fui leo le whatauina o le whausieina o le whale. A whaia tātou la a ese male fuafuanga pe se le tātou mea mai le fuafuanga na whai. E whaua e whale alu whapea. And I remember when we were building in Phoenix, you know, we built the first floor, the second floor, and we got up to the third floor. Au te mantua matou whai le whale i o Phoenix, ia nā mata le whausieina o le whale le whunga whale mua o le whunga whale lua, se iau o lawa i le whunga whale tolu. And we got up there and we realized that there was this little small wall, this little piece of a wall was missing. Ono wa o le i lunga le whunga whale tolu, ono matou loa ina lea. E le whasi pui o le whale, o le misi i amato. Because what happened is on the first floor, we forgot to put it in. So then it was missing on the second floor, and it was missing on the third floor. O le mea wa tupu. Nina o matou maua i le whunga whalon tolu. Matou toe o i lalo. E le i whaia le pui le whunga whale mua, na misi fo i whunga whale lona lua. Lea la fito a matou i loa. Ina ua matou mautino, le ua misi whunga whale tolu. Because we deviated from the plan, you know, we didn't hold fast to the blueprint. O le mafuanga ua matou se mai le awivi lea po o le fuafuanga. Matou te le ita ofi ma matou folo pe muli i le fuafuanga na tu uina mai whai le whale. So apostles and prophets will be very dogmatic about correct doctrine or true doctrine. O tangata la nei o apostolo perfeta, o tangata te tau na matua tau fiofi maua i le sa'o lea o onga po o le whaion whaapu whape, le sa'o le mtau sili o le fiong pa ia le atua. Because they realize the effect, they realize what happens if you go away from the plan of God. Amen. Ona e mawhaiona lato i loa, te tau whaiona lato i loa, le ke leo le afianga e afia i le mea, pe a whai ai se ma le fuafuanga le atua le o onga. You know, even among apostles and prophets, sometimes there can be disagreement. Look at Galatians chapter 2 and verse 11. E o fo ia apostolo perfeta, ia i fo le taimi e fite na iai, e mwhaion su e lau tusi le Galatia e lua sumaltasi. So it says, when Peter had come to Antioch, I withstood him to his face because he was to be blamed. Mai ina wa saupe ia Peteri Antioka, ona matuafi na wa tulea ia te ia iona lava luma a wa o te tau ona a ina o ia. He said, verse 12, he says, when certain men came from James, he would eat with the Gentiles. But when they came, or before certain men came from James, he would eat with Gentiles. But when they came, he withdrew and he separated himself, fearing those who were of the circumcision. Awa o lei o manisi mai a kopo ua ai whaatasi o ia matangata ese a ua lato wo o mai ona alo lea o ia ma vai ese o ia ina ua fefe ie ua peritomeina. So Paul, you know, he was very straight, and he wanted to make sure that everyone agreed and everyone was consistent with what they preached and what they taught. Saule o Paulo na matua mataala I tangata umalava ina ia manao ina ia halualu lo lato
tau mawhai I mea sao e te tauana o oina. Okay, we'll do one more slide and then we'll finish up for today. Ia la tātou toi o le si tātou point lea I ona whauma I leo nei aso. So what is this word apostle? It's not a common word that we hear all the time, except in church. O le alea upu apostolo, e le o se upu e masani on tātou whaalongo so o I tono le kalesia po le lotu. It's from the Greek word apostolos, apostol. It means to be sent on a mission. Ia e sau mai le ngana e leni leo le upu le apostolos o le winga o le upu le na o le auwina atu I se ngaluenga e tau na whai. Now pay attention to this because there's two questions on the test on this slide. Ia e wawa ai mai lai lunga I le tātou slide lea po le tātou point lea na e tusi atu ai lunga le suenga e lua la fesili alu atu ai. First of all, an apostle is, in the 2,000 years ago in the first century, that word meant something very specific. I le lua fetau sanga talu ai I le centuri mo mua o le upu na apostolo o se upu pito sili ona te le lona fe au po lona tāua e taimina. So what was the apostle of the first century? It was, go ahead. O le fesili la o le ale apostolo o le centuri mo mua. It's actually a naval term. Today we'd call it an admiral, someone that's over all the boats that are going somewhere. Ia e mwhai ona whaapea atu o le tangata fo I lea na te vaaia le te le o le mea pe a. Excuse me, sir, can you explain it more? Yeah, it's in the Navy or in the military, like Australia and New Zealand has a Navy. The very highest ranking person in the Navy is called an admiral. Ia o le tangata pito sili lava ona maua lunga lava lon tūlanga I le ami fo I lea e oilu ngol sami, le oilu le vaa. Ia o le tangata na e taua I le ingoa na o le admiral. Yeah, in the first century, the apostles or apostolos was a naval officer. Ia o le taimila lea le centuri mo mua. O tangata la apostolo e whaatusa ina lai tangata nei lātou o lātou e wawaaia mea uma o le awaenga le walu lungo le waa. And the apostle would travel to a distant place and he would establish a city, a new city for the emperor. O le mea la le apostolo e whai e ngake malanga I se mea mamao lava ona a mata le pe fausia se mea fou po se taulanga fou e a mata mole atunu ule malanga tuai e wha moe mo tangata ne malanga tuai. So he would be sent by the emperor to start a new, or let's say to start a new city to expand the influence of the emperor into a new place. E awina atu ele malo le alu atu ai ona alu le I o ma a mata le taulanga fou I o ma whaasolo na whaatele ma ona tupu ina ia mawhai ona fausia I lunga le malo fou e whau atu e fua I lunga le malo le na awina atu ai o ia. Yeah, and so he wouldn't go alone. He would bring a whole group of people with him to settle this new place. E le mawhai ona alu na o ia, na te alu maave tangata e to tele lava, ina ia fausia maamata ina leisi tamai malo lea. He would come with, he would come with soldiers and he would come with teachers and he would come with bakers and come with builders. Ia e alu maave ia fita e alu maave whai a onga e alu maave ia tangata e whai mea ai e alu whai maave ia tangata e fausia whale. To extend the influence of this emperor into a new city, a new place. Ina ia mwhai ona whaalau tele le fausia ina o le malo fau lea, po le oio le fausia ina o le malo fau lea, mai le malo tele lea na awina tuai lato. The word missionary is not in the Bible.
O le upu la lea missionare, e le o se upu mai le tuspaia. The word apostle is probably the closest to the idea, like we say a missionary is sent to start a new work for Jesus. E mwhai ona whapea atu o le upu missionare o tangata ni awina atu e a matasenga o luenga fou mo Yesu Keriso. Ia o le upu la le apostolo, pie pauna o le upu o ofisa ne e taula talata le upu le missionare. Yeah, so not every missionary is an apostle, but many missionaries have an apostolic anointing. E le o missionare umala o apostolo, a o le to tele o missionare, o lo lato whaia le ngaluenga fa apostolo. Yeah, we'll just look at one more scripture and we'll pick up here next week on Tuesday. Amen. Ia tātou sila ilisia tātou maulea, ia ona wha toi leo tātou vasenga o le nei aso, ia tātou toi tāpa ia lea ila aso lua mo le vaso fau. So 1 Corinthians 4:9, it says, Mo koe ni toi whawha upo iwa. I think that God has displayed us, the apostles last, as men condemned to death, that we have been made a spectacle to the world and also to angels and to men. A wao o manatu o tuina atu I mātou le au apostolo e le atua I muli. Pei o e ua tōwhia I oti. A wao a vea I mātou mamataanga I le lalolangi. O angelu a toa matangata. One of the signs of the coming of the Lord is the increase of the apostolic anointing or the apostolic office. O leisi lea whailonga I loa I wala talata lea fio mai o le li'i. O le whaatuputeleina lea o le tūlanga po le vasenga wha apostolo. Yes, and so as we see an increase in true New Testament apostles, O lo tatou loa tu lea o le whaateleina o le whaunga o le mea tau o le apostolo moni o le whianginga fau. and there are apostles today. They did, the last apostle did not die 2,000 years ago. O le apostolo muli ala, ele I maliu pena I le luafe tau sanga taluai. O lo o iai lava mea tau apostolo o maltai minei. There's been apostles in every generation because the kingdom of God has always been expanding. E tofu lava lea ngā tupulanga ma le apostolo, ai se a lea ngā le malo le atua o le mea whaawau o na whaalautele. So we'll talk more about them, but today we just want to know that God is still putting a very special call on people's lives. O le a tātou tue whaawau tue tala noa I le mea nei, o le aso nei, o te mana o e tuu I lo finangalo, o lo o ngā lue le atua I vala au ngā whaapitoa o lo o ia tuu ina I soifua maola o tangata. When he wants to expand his reach, when he wants to expand the influence of his kingdom. Pe a whaina te mana o ina ia whaalautele le afianga o lo na malo I lalo nei. He will do it through the ministries of apostles and prophets. Amen. Ia na te whaangaina la le au I le awala lea o apostolo ma perfecta e ngā lue mai ai. Okay, so that's it for today. And, we trust that you receive some revelation of this topic in Jesus' name. Amen. Ia taltonu ia o le mea nā mo le nei aso, ia taltonu lava o sosoani tātou mta upu I ni mea fau e whaali atu e le atua mo oi ono Yesu. Amene.